Kia ora koutou. In today's video we're going to look at the use of kei here or kei whea to ask where something is. There's a few key kupu that you're going to need to know for this, so we'll start with those. The first kupu is runga. Kupu number 2 is raro. Kupu number 3 is roto. Kupu number 4 is waho. So to recap those 4 kupu again: kei runga, kei raro, kei roto, kei waho. Kei hea te raumamao. I don't know, kei roto e te tūru pia. Oh, anei, kei raro I te tūru. Hei, kei hea aku moni. Titiro kei runga I te pauaka mātao. Aia, anei. Kei whea aku ki. Aua, Anei, kei roto I oku tarau. Kei hea tōku pōraka. kei waho I te whare, kei runga I te toka. Nō reira, to recap that structure: location first, then what the item is, and then what it's on top, under, outside or inside of. For example, kei runga, ngā moni I te pauaka mātā. The money is on top of the fridge.